изучаем, на прогулке и за чаем. Время зря мы не теряем, мы башкирский изучаем. Алиф-Бей нас занимает, развивает. Алиф-Бей сердца соединяет. Selam dostlar. Asay. Hin halma korkağımı. Kızım halma kırgam. Anne. Биш бармаққа халырға. Қадыр иті бішіп сығат. Демек халма халырға вақыт. Asay. Olay bu harcıdırak kort. Ярар. Әхін неме бішірәхін güzel? 4, 5, 8. Tatlı tamak kızım. Әбелішін неме? Amanın. Был помидор. Был лимон. Был груша. Эх, там ликес. Asay, alma bötken yıkın. Ben hiçbir şey tutturmayayım da. Ярар, бәліш хелгіне сәйсәбіт енді. Asay, ebiş barmak bışkan mı? Қадыр биш ақыдың барин атайыңды сақырып кел. А мы чайник наладили. Біз Сейнукті юнәттік. Юнәтім эшлей. Бекевет. Қолыңды юдың? Руки помыл? А, помыл, чистый. Сенікті юнәтім, а қолды яузым. Вот асақтым. Ну, наконец-то. Приятного всем аппетита. Кстати, на башкирском башкұртсан есек бола. Ашығы тәмлі болғын. Ашығыз тамле болғын. Берге bulsun. Берге болғын. Эйе. Это ответное пожелание. Если дословно перевести, пусть будет вместе. Ну тогда берге болғын. Повторяйте вместе с нами. Приятного всем аппетита. Кстати, на башкирском башкұртсан есек бола. Ашығы тәмлі болғын. Ашығыз тәмле булһын. Ашығыз тамле болғын. Берге bulsun. Берге болғын. Бергә булһын. Эйе. Это ответное пожелание. Если дословно перевести, пусть будет вместе. А теперь проверим. Приятного всем аппетита. Кстати, на башкирском башкұртсан есек бола. Ашығы тәмлі болғын. Ашығыз тамле болғын. Берге bulsun. Берге болғын. Эйе. Это ответное пожелание. Если дословно перевести, пусть будет вместе. Ну тогда берге болғын. Атай, был не. Это ложка, А был не. вилка, Башкорта сенске. сәнскес, Был тарелке. тәрелке. Дәрет, қадам. Повторяйте, повторяйте, повторяйте вместе с нами. Был не. Это ложка, Қалақ. Ложка. А был не. вилка, Башкорта сенске. Сәнске. Вилка. сәнскес, Был тарелке. Тәрилкә. Тарелка. А теперь проверим. Был не. это ложка, А был не. вилка, Башкорта сенске. сәнскес, Был тарелке. тәрелке. Дәрет, қадам. А был икмек. Ак икмек, кара икмек. Дәрет, Так атаға. вот знаю. А шайғынмын? Аниманан. Қияр менен помидордан. Қадым, ашайын мы? Ayımızda kaldın mı? Yok, халманым, қадым. Olay bulgaz aşağıyım. Әйбе, Ну, приступим. халата. Так. Самый большой семечки, да? Мен жұмыртқа яратмайым.
Булғың килмәй. Кызым, аштан улы булма. Әйе, аштан олы булмы? Аштан олы булма. Güzel. Haydi aşağı balam. Ne balam kine kutka? Aşağı. Aşağı demeli. Aşağı vur. Kösne bulu bu serin. Aşağı. Ey, öləsәй. Қайда көргәнең бар? Зур, көсле балеринаны. Güzel. Сей хөт чай с молоком. Сей хөт менен. У меня чай с молоком. Юк атаһы. Хөтле сәй. А чай без молока хөт-хөт сәй. В башкирском языке определение предшествует определяемому слову. Мәсәлән, например, икмәк, майлы икмәк, майһыҙ икмәк. Баллы печенье, балһыҙ печенье. Молодец. Шәкәрле сәй, шәкәрһеҙ сәй. Море, море, ир бездо. Мин сәйҙе хөтләп, шәкерләп әсәм. Мин сәйҙе һөтһөҙ, шәкәрһеҙ эсәм. Мин сәйҙем баллап әсәм. Повторяйте, повторяйте, повторяйте вместе с нами. Хөтле сәй. А чай без молока хөт-хөт сәй. В башкирском языке определение предшествует определяемому слову. Мәсәлән, например, икмәк, майлы икмәк, майһыҙ икмәк. Баллы печенье, балһыҙ печенье. Баллы печенье, балһыҙ печенье. Молодец. Шәкәрле сәй, шәкәрһеҙ сәй. Шәкәрле сәй, шәкәрһеҙ сәй. Мин сәйҙе хөтләп, шәкерләп әсәм. Мин сәйҙе һөтләп, шәкәрләп әсәм. Мин сәйҙе һөтһөҙ, шәкәрһеҙ эсәм. Ә мин сәйҙе һөтһөҙ, шәкәрһеҙ әсәм. Мин сәйҙем баллап әсәм. Мин сәйҙе баллап әсәм. Бал булғанда баллап эсәһең инде атаһы. Бал булғанда баллап исәгән инде. Рәхмәт, әсәй. Тәмле булды. Дөрөҫ, ҡыҙым. Рәхмәт, ҡыҙҙарым, тәмле булды. Татыу табында аш татлы була. Анланым. За дружным столом еда бывает вкусной. Татыу табында аш татлы була. Привет. Ну что, поели? Yok. Ve aşamalık. Кстати, как будет на башкирском «я не ел»? Min aşamanım. Мин ошаманым. Әйе. Hin aşamanım. Хин ошаманым. Это ты не ел. Әйе. Ул aşamanı. Ул ошаманы. Она не ела. Ага. Мы не ели. Biz aşamalık. Беҙ ошаманык. Dürüst. Отлично. Yeri güzel. Kabatları. Minin etkenden. Bir tunda шаманы бөтәһе лә ас калды. Башҡорт халыҡ аштары. Был биш бармаҡ. Биш бармак итле, һалмалы була. Ә был гөбәҙиә. Уның эсендә нимә? Был итле гөбәҙиә. Тағы татлы гөбәҙиә була. Уға дөгө, йөҙөм, күрәгә, эремсек һалалар. Ә бына һөт аштары. Эремсек, Ә был ҡаймыҙмы? ҡымыҙ. Ҡымыҙ тын юлдары өсөн бик файҙалы. Ә быныһы буҙа.
Уй, сәк-сәк, баллы сәк-сәк. Құймақ, әсәй, құймақ бішіріп мәлі ертегі. Ярар кызым, бешерермен. Ил куәте икмәктә ди халык. Сила страны в хлебе. Народная пословица. Иль куэте икмекте. Иль это страна, куэте сила. Иль куэте сила страны. Порядок слов снова иной. Я уже говорила, что в башкирском языке определение идет всегда перед определяемым словом. А здесь есть еще и скрытое окончание притяжательного падежа. Бильдахе яле килиш ялгавы. Можно было бы сказать ильдың квате, но принято иль квате. Понятно. Но все-таки еще пример. Аш теме. Можно было бы сказать аштың теме, но принято аш теме. Вкус еды. Аштеме. Понятно. Өйеме. Краса Өйеме. дома. Өйеме. Өйеме бала. Правильно? Дыры. Ғойлә башлығы. Гөйлә башлагыз. Мин. Шулаймы? Шулай атаһы. Дөнья хакиме, властелин мира. Дөнья хакиме мин түгел. Аш. Еда, блюдо, суп. Аша. Ешь, кушай. Эс. Пей. Бешир. Свари, приготовь, испеки. Яу. Помой. Алма. Яблоко. Ит. Мясо. Холма. Лапша. Икмәк. Хлеб. Туз. Соль. Шәкәр. Сахар. Йомыртка. Яйцо. Сәй. Чай. Хют. Молоко. Май. Масло. Бал. Мед. Ярай атаһы. Әйдә хушлашайык. Ярай. Хау булыгыз. Киләһе осрашканга тиклем. Мы с друзьями не скучаем на прогулке